koda pisas mag piny owacho mabiro daro ji ma onge puoth kuom jokanyo mowinjore ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Magi oyang kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma bende nolimo jodak ma Kiriko e kaunti ma Nakuru. Gachagua mane ochwalo gi kony moting'o chiemo kod gik mamoko ne familia maromo 105 manodar gi thuon juma mokalo e kaunti ma Nakuru. Owacho ni timno oweyo ji 500 ma onge kuonde dak ka nyithindo madhi skul koro sombgi orochore. Nimekuja na chakula ya kutosha, kila familia ipewe gunia moja maharagwe na gunia moja ya mchele, si ndio? Na ile ingine wale hawakubomolewa wako hapa wote wapewe chakula wakienda nyumbani. Si tumekubaliana? Na hii haitafanyika tena, nimetoa hiyo hakikisho. Ikiwa hapa, I'm talking to all officers in Kenya on behalf of the president. This business of brutal evictions of Kenyans, mwachane naye. If that eviction has to be done for whatever reason, itawekwa chini ya meza tuwajadiliane. Tuulizane hii watu wataenda wapi. Oseyo tim mar daro jodakgo kowacho ni nitiere apisa moko mag piny owacho matiyo kod teko gi marach marocho ratich jopiny. Kolero ni jotelogo moting'o County Commissioner ma Nakuru Peter Mwanzo osekawnegi ondamo. I want to tell our police commanders, those who still live in the era of that previous administration, the one of evictions and demolitions, serikali ilikuwa inaumiza watu. Serikali haijali mtu ya kawaida. Mubadilike ama mtoke muende nyumbani. Na mimi nataka niambie polisi pahali popote waliko katika Jamhuri ya Kenya kwa niaba ya Rais William Ruto, any police commander who will supervise eviction and demolition without authority of the respective county security and intelligence committee, you will be on your own. Gachagua bende nokawo thuolo no mar kwayo ng'uono ne jodakgo ne tim manotimnegi kosingo ni ywaruok mar lowo makanyo mosebudho kuom higni 30 nyaka koro tieki chutho. Hii maneno ya case, we have already to the Attorney General, aitisha hiyo file, aiangalie, because tukisikiza ile ilifanyika iko ukora ndani. Si ndio? The Attorney General on behalf of the government atamsaidia. Ndio angalie hiyo file. Ndio kama iko order ilipeanwa kinyume na sheria, serikali itamsaidia nyinyi kufanya appeal. In the meantime, mtaka hapa na hakuna pahali mnaenda. Omedo ni ekinde mabiro kapok odar japiny moramora twak matut nyaka kuong keti. Ywaruok mar lowo maromo eka 1,196 ma Kiriko oseketo jadakgo gi lweny makinde ka kinde gi joket mwandu mopogore opogore. Na machief na wewe DCC msipamie hiyo mjengo mpaka ishe. Hiyo ndio kazi yenu. Kazi yenu ni kujenga, sio kubomoa. Si ndio? Kazi ya serikali ni kujenga hadi kubomoa. That is your work.